Қайырлы күн, құрметті Жұбанов университеті. Сіздерді келіп жеткен 1 мамыр Қазақстан Республикасының халықтар достастығы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Тұғыры биік қазақ елінің бірлігі жоғалмасын. Sevgili arkadaşlar, 1 Mayıs Kazakistan halklarının birliğinin de en içten tebriklerimizi kabul edin. Ana vatan Kazakistan'ın iyiliği için size başarı, mutluluk ve sağlık diliyorum. Dajahao Kazakistan, Minzu 27, Koala, Judaji, Shenti, Jenkang. Allen ölen schönen Tag der Echner der Wolke Kasachstans. Freundschaft, Einkraft und Echner unsere Gedanken sind die Gewacher suchen Frieden, Ehrfurcht von unserer Heimat. Mogen Frieden und Freundschaft unter kasachstanischen Schanrok immer herrschen. Уважаемые сотрудники нашего университета, дорогие студенты, поздравляю вас с праздником Дня единства народов. Хочу пожелать чистого неба над головой и семейного благополучия. Aziz vatandoshlar, Qozog'iston xalqining birdamlik kuni bilan tabriklayman. Shu bayram bizning muqaddas zaminimizda yashaydigan barcha odamlar uchun juda qadrlidir. Birligimiz kuchli, maqsadimiz mushtarak, ruhimiz baland bo'lsin. Sizlarga mustahkam sog'lik, farovonlik va muvaffaqiyatlar tilayman. 1 ma'mur meyram qutti bo'lsin. Tilayman sizlarga Ashqaston o'shanday ixtimoslashtiriq va bir-birimizga yordam ko'maklar uyushtirib meyramlarimizni shodlik tilayman. Congratulations on the Holiday of Unity of Nations of Kazakhstan. Celebrating of the holiday has become a tradition and a symbol of peace. Friendship and harmony is the key for the future success of our country. Let harmony and peace always prevail under the Kazakh Shanrak. I wish you and your family happiness, strong health, prosperity and success, and confidence in the future. Уважаемые, поздравляю всех с Днем Дружбы народов. Желаю вам всем здоровья, счастья, чистого неба над головой. И, как говорил наш Елбасы, наша сила в единстве.